Bless Constantine Apimwar and family, Richard Giao and family, Yoli Jesseline Jeffrey and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Piping and Lucy David, Maureen and Laverne Lumanog, Connie and Arnie Ducot, Alvin and Grace David, Jocelyn and Brian Sibog, Elisa Claire, Gabriel Ella, Quincy, Levane Elizabeth, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Pati Madoli Manlutak, Jay and Chica Rion, Manabat family, Buwan Angeles de Macali, Nolo Densom, Samkong family, Gosum and Taginod family, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Menabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Edgar and Agnes Guevara and family, Attorney Francis Lagman, Janelle Serrano, Jose Silviro Escanibel, Hill and Malu de los Santos sister, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Rebin and Chelo de los Santos, Luis Vianey and Bianca de los Santos, Shane Torres, Enicia Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando, Solyap and family. Birthday Oscar Manabat, Wilhelmina Pangan, Kayadwanan, Lorabel Manyalak, Manuela Medina and Polintan family, Tita Gosum, Tess Calma and family, Teddy Adelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Irel and Claire Sikat, Nina Ariane Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Marie Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek and Chris Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Tita Gosum, Crisanto Santos, Aida and Robert Manalili and family, Joshua Angeles, Jay and Chica Rion, Nina Gonzalez, Twinkle Bokeo, Lara Reyes, Pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Charlie Dayrit and family, Clarita Clarice, Estrelita, Ann Marjorie, Nancy, Danilo Aurea Joselito, Jennifer Peter, Kian, Nas, Grins, Nathan, Kayla Galvez, Leila Marie Mendoza, Kapaldanan, Jermaine Victor Prancher, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rael Eric, Roman Edina, Cyril Joel, John, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Josie Inco, Pablo Giao, Lucia Flores, Roelio Marieta,
Roman Joel Edina, Niño Sahagum, Cecil Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Banji Manlutak, Among Greg Canlas, Mila Bautista, Eduardo David, Corazon Morales, Caladua, Eustaquio Felicitas Roque, Catalino Lydia Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simeon Lauriana Pelino Salome, Gloria Gilbert Simeon Maria Godofredo, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Albina Benjamin Consolacion, Reynaldo Santiago Rosalyn Melvin Gregoria, Eli Honorio Marcela George Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina, Eulalio Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio Isidro Corazon, Enrique Isidro Maria Erico Mariano, Jose Tantenco Marceliano, Rebecca Roel Antonio Rowena Cuevas, Angelina Roberto Wang, Amparo Felicidad, Melanio Paulino Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino Loreta Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Mirhilda, Librada Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severino Andres Clara Ernesto Alfonso, Arnel Casupanan, Colombina Inco, Nicolas Apolonia Herminia Victoria, Felipe Pablo Rosalinda Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Pablo Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Benedicto Arsenio Epifanio, Maria Inco, Maria Arsenio Jerry, Angel Cruz, Mariano Escolastica Inco, Jesus Emerenciana Torres, Haynes Joanna Otto, Brandel Heck Gotenbos, Jose Apolonia Inco, Miguel Maria Sikat, Among Damaso Inco, Juliana Corazon Sikat, Teresita Sarasa, Permin Kayanan Sr., Permin Kayanan Jr., Maria Elijah Kayanan, Edison Sarasa, Carlos Niña Carlos, Honorata Pedro Jose, Eugenia Bernardo Macario Encarnacion, Cleope Amable, Jose Leonor Antonio Vivencia Peter, Rapi and Jennifer Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Joselito, Corazon Luis Emanuel, Marianito Willie Euleterio Martina, Benita Pacifico Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben Elena Reynaldo, Saturnine Euleterio Elena Socorro, Riley C. Paul Christian, Philip Vincent, Marciano Felipe Elfleda, Feliciana Milagros Biryong, Jason Manabat, John Saint C. Albaran, Rodalyn Romero, Yoying, Martin Ocampo, Alfredo Juanita Luciano Sr., Luciano Jr., Efren Ernesto Raimillo Serrano, Felix David Sr., Antonio Rosario Wenceslao Dominga, Joaquin Sr. and Jr., Juanita Jesus Dolores, Eddie Yap, Noli Salvador, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaganakakarela.
King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimorin. May pagat panapon po kay kayo. Maya pagat panapon mo naman po. Simpliya mo naman po yung paganakan nakikatamo ng Ebanghelyo ngini, datanging aldo matodas tamo. Ano po? Makotamongan kay tiking yato. Pero, masanting yung paganakakikatamo ito, bang kanita makapagsadya tang masalese. Ano po? Ita sanang lakwan tamo, yapining kayapan at katuliran. Bata maging marapat magmasusi kaniting banal na misa, sisyang talang ini, rin kay katang kasalanan. Ginong Jesus, potang mitatakutan kami, maging sikan ng dakasa at tetagan, uling alupig mo na ing yato, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ginong Jesus, potang mimina kelub, ipakit mo kay kami ring tanda ning kay kang pangayatsu, at pasiknangan mong pasibayo ing kay kang kapanaligan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, potang alaking malasakit, gisingan mo kami at itagulaling king pamitalakad, metong amigit masampatayato, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangaga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, kapamilataning anak mo, sinabi mo kay kami, ing ekesukat mababalisa, dikil king aldo, o ing oras amabating ne ing matwangyato. Uling bukod mong ika ing makibalo nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami karing tanda ning panyatang ng Yesus, at ipahintulot mong akit mineng maglakad siping mi. Papanatilyan mo kayong tapat king kapanaligan at maingat king lugod mi keka at king masabal mi king metong at metong. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
pamamasang ibat king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ning anghel, ang makaimalan lino. King panaw na ito, luntoyay Miguel, ing mayupayang prinsipe. Ing talaingat karing kabalen mo. Kanito ing panahon ning kaligaligan, ing peka marawak dili, manibat king kamumulan, alintolo ring bansa. Potang ing panahon na ito, datang no, ding sablang memalen ning kekang bansa, ang makasulat talagyo king libro ning Diyos, miligtas lo. Ding dakal karing meteno, mielang pasibayo. Tamasanda ring mapilan, ing bie alangangga. At magduso laring mapilan, king alanganggang kamarinayan. Ding mga biyasang pamuntok, sunlaglang maslag amaslag. Kalupa ning maslag abanwa. At deta namang tinuro karing dakalataw, bandapat laking matulid sunlagla, anti ing batuin, king kapilan paman. Ing amano ninggin. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ika ing manaku, ika o Ginu, ika ing manaku, ika o Ginu. Tutukita mo po. Ika ing manaku, ika o Ginu, ika ing manaku, ikaw o Ginu, ikaing manaku, ikaw o Ginu, ikaing manaku, ikaw o Ginu. Ika ginuwing bukod kong pibandian, ing tula ka kong pagnasan. Karinggamat mo chumayap kong kapalaran. Eke maliaring kalingwaning Ginu, uling parati ang atsuking sipingku, matatagku at maugun. Ikaing manaku, ikaw o Ginu, ikaing manaku, ikaw o Ginu. Iniyaing puso ko masayaya, at matulayaing kakong kaladwa. Pati pami kakatawan ko panatagya. Emu payin tuloting miras ko king karinanding mete. Ni emu itulot king ding kekang kakaluguran, dungdungan daing kutkutan. Ikaing manaku, ikaw o Ginu, ikaing manaku, ikaw o Ginu. Ing dalan payin turo king bieka ko papakit me,
Siping mua chu tulang alang kapante. Ing sabop mo magdalang tulang alang kapupusan. Ikaing manaku, ikaw o Ginoo, ikaing manaku, ikaw o Ginoo, ikaing manaku, ikaw o Ginoo, ikaing manaku, ikaw o Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ka ring Hebreo. Ing balang saserdote ng Hudyo, tutupadya aldo-aldo king kasuywan akatungkula ng gampanan. At ulit-ulit ng darawon ding sadya muring sakripisyong ay bitasang malyaring makalako ka ring kasalanan. Dapat ti Kristo midawon yang metong mong sakripisyo para karing kasalanan. Metong nga sakripisyong sapat angga king kapilanman. Kay bat linuklukya dane ng wananing Diyos. Karin yang ni manenaya angga king ing Diyos lubos na lang apasuko kaya ring kayang kasalang. Uli na niti king kapamilataning metong mong sakripisyo apakayabutana inggenapan ayalang angga para karing sablang melinis king kasalanan. Inyakabud mi patawaran lareti, ing ayin ang makalako king kasalanan ayena kailangan pa. Ingamano ning kino. Salamat, King Diyos. Magsadya kayo, manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap, king anak ning tao. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At kekan timurin, Pamamasa king Maep Abalita agpangkang San Marcos. ligaya keko o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Pangalabas ning kasakitan darin tao, dalon dumingaldo, ipagkait na ning bulan ning kayang sala at mga nabula ring batuin at mga tugon laring upaya ning banwa. Kanita re akit ing anak ning tao, daratang ya busal ding biga, kiptuman upaya at kamalan. Itubod na rin kayang anghel, karing apat ng sulok ning yato, at tipunan la,
tipuna nala ring pinili ning Diyos, ibat ka ring mingat bangat bang wakas ning yato. Pag-aralan nyo ing malilyari kinduto nga higera, kabud sa sagiwala ring sangana at sisibot ne bulong, baloyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman, kabud akit yu lang malilyari reting bage, baloyo king malapit na ing oras na ning kayang panyatang magmula na. Tandanan nyo, mga palyaringan deting bage, bayula mga mate rin tawong mabibye ngening kasalukuyan. Ing banwa ating yato lumipas la, dapot ding amano ko kapilan man alila. Metong man alang makibalo, king panyatang naningaldo a oras sa ita. Niring anghel ning banwa, ni ing anak man. Ing iba, yamong bukod makibalo. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Pasbay po may pagat panapong kay kayungan na po. At yuta na po kayong 33rd Sunday ning ordinaryong panahon tutuking Domingo yapi ning Kristong Hari. Atin po metong doktor dininanin taning ining kayang pasyente. Po. O mga na ang gana ka nga na mabulan. May biglayin ng babae, kindindam na. Pero yung sabi na, o dok nga na, kung naman na bayaran kay nga na mabulan, dahil utang ko kay ka nga na. Yung pakibat na po ng doktor, o sige, dinanda ka pang extension, gawang ko na yung 1 year nga na. Banta makapamay dyan mo. Aga nakakait ang kwentong ito, ulimbukan niyang Webis, inapami itang kaklase mimpari, king Malolos, Bulacan. Makatok ng nepo ngayon kitang retirement house da. Diabetic kuya, at ngayon magdialysis siya, makatatlo king Paromingo. Makatalakad, makapakuya king kayang wheelchair. Kanyang kunan miya nung nanamburi ng pamangan, mas kinano ka nung pera mo gule, nung pwede puro karni. Uli ka nung kitang retirement house da, alayang kakanan, nung negule. Nyapin, bisayang mangan. Buri na kanong kanan, imburi ng kanan. Nga na. Kabo po ipapag-istorya kami, uling pare-pareho kay dad. Pikot nanan mi nung nino kaya ing lambat kay kami. Nung ninong muna. Po. At palagay ako, masakit sabihin nung ninong muna kay kami. At nung ninong muna kay katamo. Po. Ita namang balo. Ala namang extension, ala namang mikibalo nung kapilanta talaga mawala. Bala pong banwa, pag nakanan kay katamo ni Santa Iglesia, potang mayari ni ing liturgical year, at bayo ya magumpisa ing panahon ng Adviento. Ing Santa Iglesia, papakit ni kay katamo ing katapusan ng yato. Makatakot la po rin larawan na gagamitan na niya. Ingaldo, matdaya nga na, di batwin mga nabula, ating bulan pagkait ni ing kayang sala. Ela po makapanatagalog din larawan na rin. Pero importante lang pakaisipan. Po. Na ano yung paganakang buridang ipayabot kay katamo, mapupus ganin sabla, mapupus yung yato, ating katapusan ing biyeta mo. O ba't kailangan talang pakaisipan deti? Munang-muna, naman para pamatakutan da katamo. At tsula rin, bang kanita, udyokan da katamo. Itandinan da katang motivation. Dening larawan na rin, da papakit nung makananutang mate. Imburidang ipayabot, pinitang nung makananutang sukat mibibye. Aliwayo po kasi itsura imbye, potang lawen mekeng kayang katapusan. Ing kapupusan, papakilala ng masala nung nano ing tunay maulaga.
Aranasan tamo po ini kanyang pandemya. Ne po. Uling akakita mo, dahil makapadurot kay katamo, kabud na lang mo mate, may kapaisip tamo. Nano talaga yung maulaga para kay katamo. Karin la mila ko ulaga ring kwalta. Ne po. Karin la po mila ko ulaga din kay katang pibandyan. Uling ating ka mang pibandyan, lana ka mga asali. Ne po. Niya pining kukutang take sarili tamo, nano yung tunay maulaga. Stephen Covey po, atin niyang libro, yung pamagat na The 7 Habits of Effective People. Pitula po kanong habits dito. Itang kadwa, yung sasabihan na, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Umpisan may kanuking kekang parasan. Nung wari kayong biyahe, balwan mo na nung no ka rin kabisang munta at ka rin may plano yung kekang itinerary. Ating ko pong kilala, karas na kanong 40, buri na mag-retire na, bisang mag-obra. Nya, ganang gagawa na papuntangan ka rin, po. Yung pamagastos na, yung pamanipo ng pera, yung kayang gagaawan, kay mabilog a banwa. Karin ngang papunta. Uitang mo talaga yung atsyo kayong isip na. Nakaras ng 40, painawan bisang mag-obra. Mabibiyan niya mo karetang ati po na, karetang kilubning banwa ng pamagobra. Niya, ita po ing bala mo paganakana mo naman ng ebanghelyo kay katamo. Begin with the end in mind. Pota pong imagine na may sarili mo, ikang makaburol. How would you like to be remembered? Nano mong ugali, imburi mong tandanan da ring tao keka. Nanong klaseng kaluguran, imburi mong maging. Nanong kang klaseng boss. What achievements do you want people to remember? Kay makananong paralan mo, buring a-influensyan din taong makapadurot kay ka. No pong balo may ingke kang parasan, nung balo mo na ingke kang kapupusan, balo mo nung naning payalyan mo ang pong dinan mong pansin, po. Buri ng sabihan, payalyan mo rin ang bagay-bagay makasahop king kekang parasan. At detang makasahop king kekang parasan, nilandaptan mo. Kalimbawa, nung ing parasan mo maging may papengari, mamili ka. Tumagon ka king graduation ng anak mo, o makainuman ka karing barkada mo. Nino kareta o sano kareta ing makasaw king kekang parasan. Buri mong maging may pa-teacher, mamili ka. Mag-update ka o padurot-durot na yung tuturo mo. Yapin nung marino yung parasan, detang gagawan mo king Aldoldo, mas maging malino la naman. Dakal tamo gagawan kayong patingapon. Yapin, kerak lang po ka rin ni maralas, ela makasaw king pamagkamita mo king kaya katamparasan. Maralas, dakal ta sa sayangan na time and energy, karing bagay naman binang maulaga. At yung po meto nga cartoon kay meto nga dyaryo, nung tatandaan niyo po kanyang i-launch in iPhone 16. Nung itapong launching na ning iPhone 16 malyariya bukas, ngeni pa mo pakalinya no rin tao. Bisa lang makiuna, kimpaman niya di ketang telepono nga ita. Kaya ba't kaya talalam nga naning komentarista, nung sakaling mateko, apag maragul kong misa na yeldo, miglin niya ako ketang iPhone na ita. Nya, bala mo po, itang kapupusan tamo, iyang mami ulaga, karetang daraptan tamo ngeni. Aliwaya po kasi yung paglalaway da rin Hudyo, kayong kasalisayan, kesa karetang kasiping ng bansa. Po. Detang kasiping ng bansa, yung paglalaway da kayong kasalisayan o history, paulit-ulit mo, siklik. Po. Winter, spring, summer, or fall. Winter, spring, summer, or fall. Paulit-ulit mo po. Nyapin, nung ating kang gawang kayapan ngayon, paulit-ulit mo itang kayapan na gagawan mo. Nung Marok naman, makanyan mo naman, paulit-ulit mo. Pero kareng Hudyo, anong kanino tamig mana, itamong Kristiyano, para karela po ing kasalisayan o history at inyang parasan, at inyang puntalan. Nyapin deng
Gagawan mo ngeni, atin lang epekto ketang parasan na ito. Our actions have eternal consequences. Ita pong gawat ang mayap o marok ngeni, makapagpigil ya o makapagpibilis ya, kim pamagari ng Diyos, kim paintungol. Yapin, ito po yung paganakan na kikatamo ng Ebanghelyo, din kikatamong desisyon ngeni, din kikatamong aksyon, din kikatamong pangimot, atin lang epekto, kim paintungol. Atin pong sine, yung pamagat na, Goodbye, Mr. Chips, the musical. Yung lalabas po kanita, Petula Clark. At kinta na itang kantang, Fill the World with Love. Ne po. O hindi po yung lyrics. In the morning of my life, I shall look to the sunrise. Ewari po makayinimbiyata mo, kabaita mo, bala may ngari ang kaislag ng aldo. At the moment of my life when the world is new, and the blessing I shall ask is that God will grant me to be brave and strong and true, and to fill the world with love my whole life through. Kabaita mo o itang mission tamo, kapwan tayang lugod ingyato. Pero potang kaya rin ng biyata mo, o ito pa yung sasabihan ng kanta, in the evening of my life, I shall look to the sunset. No pong kabait ko, lalawe ko ketang aslagan, potang malapit na akong mapupos, lumawe na ako banking albugan. At potang malapit na yung kabingyan. Ating kutang ko, and the question I shall ask, only God can answer. Nga na. Was I brave? And strong and true, maging matatag ko at tutuking ka na akong sarili. Did I fill the world with love my whole life through? Muang kebay nga to, king lugod, kalupa ng bala mo, pengako ko, kanyang nibait ko. O ito po siguro yung mensahe na kikatamo ng Ebanghelyo ngayon. Baluta mo, yung kikatang kapupusan at parasan. Mabibiyata sana, agpang kingkekatang kayausan. Talakad tamo pong hini at biyag na nagnantay ang yagkas kekatang sasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwatyato, at kang Heso Kristong ang nakabugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok, wananin Diyos ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad da rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at Kimbiyalang Angga. Amen. Manalangin tamang mipnong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod. Uling panaya nakatamo king kapupusaning dala ning biye. At ngatang manalangin, Gino bustan men sunlag imbayo mong aldo. Ulitan tayo po. Gino bustan meng sunlag imbayo mong aldo. King Santa Iglesia, asasalangsangan ding panlalawe ning yato. Gino bustan meng sunlag ing lupa ning aldo. King yato, ami papako king krus, kapamilatan ning kayalan hostisya at ning gera. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing kalulong misasakitan king danop at takot. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing mabanding mayayawos, midake, karing aliwa. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing pakamalantang mayango na biye, aying kasalpantayanan da,
makikilalaya king lagyo mo. Ginubustan meng sunlag, ing bayo mungaldo. Kay katamo at karing sablang mititipon king lagyo mo. Ginubustan meng sunlag, ing bayo mungaldo. Adwan tangi ni ing sarilitang kapagnasan. Ginoo panaligan da ka. Sopan mo kayong magsadyang mipnong kapanayan, king ganap ng panyatang busalmi ning ginuming Kristo. Amen. Manalangin kayo, kalagurang kong kapatid, baning kaya katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoy tindawon karinggamat mo. Kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamye kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginug Diyos, deti sanang ayin ayayang pangmi, pasulungan da ing lugod mi keka, at idala na kami king di alanganga. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kekaan timorin, Iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mi bait kem pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabuske king kasalanan.
kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Uli nita, makiyagum kami karing anghel at santo, kabang daralit da ingalang tuknangdang pamamye kapurian keka at ngaming kakanta. Banalaming iba, karapat dapat nakampurian ning meto yatu, uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banalay Espiritu. Dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakan to ka ng mamaos king kekang balayan, manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na. Ing dalise daon, miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Iba, pagamuwa mo mi ing pabanalan mula king espiritu mo, reping ayin adaralamit darawon keka. Ban maging katawan at daya na ning kekang anak, Yeso Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyon miya iting Eucharistia. Kanitam bingig mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamata nakat pinuri. Piraso ne at binyene karing kayang alagad at ngana. Tanggapan niya iti ikong anat kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang alagad at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa ipatawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, gaganakan mi ing kamatayan ning kekang anak, ame nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaitas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya daraon miyakeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Baligdan me ing yayay ning kekang Santa Iglesia, at lawen me ing midaon king sarili na. Paulining kamatayan na ikwa na kaming sinot keka. Pagkalam mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikapnuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalang hanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamananding kekang santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan man Birhen, ay induning Diyos, kambe ring noon mong apostol at maligaying martires, kayabe ng Santiago, at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Iba itisanang ay ning pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasik nangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening ke kaming talasuyo, Ipapa Francisco, ingke kaming obispo Florentino, ding obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ding ke kang anak. Iba pakirandaman mong mipnong pakalulo, in panalangin iting pamilyang pinulong mong maging marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayang ubye, at ding sablang keka may matulat, may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalob mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Abe-abe tang manalangin ngining mipnong lugod at kapanaligan king iba, karingamanong likwa ng Yesus kay katamo.
Ikabos mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning kay kang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kay kaming talapan at bus. Uling. O ginuming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. Pamayapan me at bilugan ag pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita ng ining mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo. Niyo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, numan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapot igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Maya Pabengi po. Kapabaluan po, magumpisa pong Lunes, November 18, ang ganaking Biyernes, November 22, gampanantaya po yung kinaryo, antimong kamagsadya, king daratang a solemnidad ning ginutamong Heso Kristo, ari ning meto sikluban, oing Kristo Rey. Ding oras da po ding misa kay ni Kimpisamban, apin ding makatuki. November 18, Lunes, 5:30 p.m. November 19, Martes, 6 a.m. November 20, Miyerkules, 5:30 p.m. November 21, Huwebes, 6 a.m. November 22, Biyernes, 5:30 p.m. Para king mismong kapag masusyan, king Kristong Ari, ding oras daring misa tamong pang Domingo, ning Aldo, Sabado at Domingo, king Nobyembre 23 at 24, apin mo naman po yung regular schedule tamo. Maliban king bisitas ning San Miguel, ay alang misang pang Domingo, king November 24, ban munye dalan king Misa Mayol, at karagulang kapag masusyan king Kristong Ari. Ing Misa Mayol, at karagulang kapag masusyan king Kristong Ari, gampanantaya po king November 24, 2024, Domingo, king misang 5:30 p.m., bayo mapupusing misa, mi patentiyeng Santissimo Sacramento, at milimbunya king paglimbunan. Kabalik ning prosesyon, kimpatyo ka rin mi pagkalob ing solemn ning bendisyon, kapamilataning solemning bendisyon ning Santissimo. Pag nakapo ka ring sabla, lalo na po tang dumalay niya yung prosesyon ning Santissimo, ing ibiyeta mong masampat akagalangan at pasiklawod king pamandala ning Kristong Ari, at tunay mabiye king Santissimo Sacramento. Agkatanla mo naman ding sabla, lalo na ring balik king kekatamong paglimbunan, ing misadyalang altarina o maliting altar ning Kristong Ari karing karelang bale. Dagdag pakaniti, anyawaran ming pamagsadya tamong lamak o nanumang malyari tamong idawon king kayatang Kristong Ari. At detong malikom, miabela king kayatang plaka o pondo at lamak ng Kristo, ingari, ing service funds ning kayatang parokya, karing mangailangan at pakakalulo. Mika second collection tamo po ngining bula na po ning November 17 para king National Bible Collection, Episcopal 30%, Regional 30%, Archdiocese 40%. Dakal pong salamat. Talakad tamo po para kayong tauling panalangin. Manalangin tamo. Ipa, sumulong kesa na king lugod, kapamilatan ng Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus.
aginumi manggaman king ngalanganga. Amen. Inginu manatiliya kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa at anak at banalay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. May pabingi po kaya kayo.